Hallelujah. Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Busuk sa kaham sini Kaitor. Hai no hai shep kaham. Hai no hai zora kaham. Hai no hai bini kogo suno kuplong khlai na ni bagwi. O zora kaham no. Ji ya phao sini lan mo ya far phiu ka. Hallelujah. Fadi. Kema fana tini magnang engya. Ke khoroksa fana tini magnang engya. Soy Kaitori kogo kuplong engay. Alay da kukhe tong tok sugoi kasrang sugoi. Ya appreciate man nai. Hallelujah. Konjo kekrengdi. Nangse kiri jagoi tong mani akiri mung tini om khor thangsi nai. Konjo kekrengdi. Nangse wana jagoi tong mani wana mung abo om khor thangsi nai. Konjo kekrengdi. Nangse sundro masai tong mani sundro mung tini om khor thangsi nai. Konjo kekrengdi. Nangse bemaro khlai tong mani bemani yakni nang tini om khor mansi nai. Konjo kekrengdi. Nangse bialo om khori tong mani hakaba gelegi tong mani. Aroni nang tini yogi phai mansi nai. Konjo kekrengdi. Niri langmau tini Kaitor kuplong khlai na thangi tong. Konjo kekrengdi. Nang erang liya Kaitor ni mokolo belais hamsajak. Konjo kekrengdi. Belai special seneng. Hallelujah. Kabang ma borong nono rejected ni tong mano rejected peace ke nugui tong man nono. Nini ukulugo hono hanai kok sawi tong mano. Nono sak nang yang tong mano. Nono bashi tong mano. Matsai mandi. Sengsari bebak borok nini again sung phano. Nini phaisin Kaitor tongo nono hamjago bo nono kibia bo nono yakaria. You are not an ordinary person. You are very much special. You are excellent in Christ. Hallelujah. Oh riba khandala re musti kere. Padi. Sini Kaitor sung hambai layan. Sini Kaitor sung aradana khailayan. O zora kaham shep kaham sini langor mani bagli. Hallelujah. Oh riba shandara makhandala re bokhora basti kere. Thank you Lord Jesus. O zora kahmi bagli. Thank you Holy Spirit. Nini presence ni bagay. Thank you Father. Nini munggoy Jeffress of kutumo. Ara nini presence donglo. Hallelujah. Khoroksa nai tong nai. To yagulo nai. Hallelujah. Oh hallelujah. Yes Lord. Khoroksa joto ni shakawo. Nini thika thanang sarsa uiro lo. Belai hamsa zakselo, belai kahamselo, bemar kerikya lo, muksha hamya kerikya, tekto kerikya, birman kerikya, bigra kerikya, bewakka hamno nang ed khlai ka chiri lang mau. Thank you Lord, Hallelujah. Yaglo nai brong ni shakawo, jen tabuk nai tong nai, joto ni shakawo Lord, nini kathar thinyang sarsa wiro lo. Oh Hallelujah. Oh shaka thandarari makhalara baste kere. Oh riba shunori makhandalara bakhayara baste kere. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Lord. Nagkaham nini khairokma hamsak mapaiflaya. Hallelujah. Praise the Lord. Hage tini title pusuk zora special chiri langmao nano no khna Corinthian. Yes sungjoto no Bible khulok layane 1 Corinthians chapter 2 verse 9 tamri sijak tong. No eyes has seen ni sao ke khoroksa ni mokol log yakho. No ear has heard. Ke khoroksa ni khunju khna yako. No mind has imagined. Ke khoroksa ni bukha uansuk yako.
what God has prepared ni sao Kaitor je tiyar khlai tongmani abo saboni bagwi for those who love him ni sao bono hamjaknairokni bagwi hallelujah ke khoroksa ni mokol lugyako ke khoroksa ni khunju khnayako ke khoroksa ni bukha uansuk yako aba hai special ko kaham ko morok ko Kaitor sini bagai ready khlai tongo tangi male jeng Kristo bai kerengai bini nukhungi borok ngai tongmani bagai hallelujah o riba riba shandara makhandala ribos dikiri hallelujah oh hallelujah kapang serangdi church kapang serangdi te tong thokdi ke khoroksa ni mokol lugyako ke khoroksa ni khunju khnayako ke bogni aba hai wansuma surup phayako aba hai thai chini bagai Kaitor ready khlai tongo aba hai morocco Kaitor chini bagai ready khlai tongo tangi hin male Kristo bai thansangai borok ka talangai soi bini nukhuni borok sung angmani bagai hallelujah oh shaka thandalari mastiki Gabama borok khna tokzagya okko thama kahamno akhna tokzagya ngmani bagai Kristo na yasak manyang itongo bakhabai poito khlai manyang itongo hallelujah baithan Kaitor asik sna hamjaka ke khoroksa ban request khlaya jishuno rohor gradi chini bagai thei bagrai thang chini bagai buzak phaigra thang chini bagai bigrang phaigra thang ne kebo phana demand khlaya haipana Kaitor nono ano hamjak mani bagai osungsara rohorka busakse ka hamnaidi suntai buzak na tanang sideng abuni bagai Jishu a buzak mungno a kosto no a bahan sekak zakmano bini sakaro zukha hallelujah sung bigra khatai tama tong sideng abuni bagai a gnang kuk thayo sunot to phaidani bagai baithang Jishu a bigra position thangka sung kusha kecamate kesegai hamyakhe tongita mar tongita tongsideng abuni bagi tam khlaikya Kristo lo lama hisabe siri langma rokha a Kristo lamang phaimani bai gatalang khasang a Kristo bai kerengmani bai hake okko thomaka hamno bishas khlai bukhabai poito khlai o Jishu nagani subra hini gosioi Kristo bai thansangai borok katalangai Kaitor ni nukhuni borok engzagrok borok ni bagai Kaitor tamo arrange khlakya keboni phano mokol no sunu gyako keboni khunju kusu khnayako keboni bukha haika wansukma aba hai wansukma pas phayako aba hai thai nini bagai ani bagai Kaitor ready khlaisa hallelujah kapang serangdi tong thokdi omo mogna ni zoraya good news ko thoma kaham khnairokni thaniwo mokmung kapmung sundromung ya tong thokmung bagrum barsamung khasramung se songpainani nango nungje ko khnai tongo okok obko thoma kahamse okok nini bagai love letter se Kaitor rohormani Kristo Jishu ni bisingtei hallelujah kapang serangdi tong thokdi sabo okko thoma kahamna khna tokjagya je butuarokse abani ba ela baga sawo 1 Corinthians chapter 1 verse 18 the message of the cross is foolish to those who are headed and destruction but we who are being saved know it is very power of God je butua category tongnai rok aborok ni thaniwo okko thoma kaham hai maganang phiaba soi soi Kristo bai kerengjak Kaitor nukhuni borok rok ni thaniwo oba Kaitor ni phanse this is the power of God hallelujah
Jisuni ke sabai ang hamka henmani bai se tamung ithang bemar kotolima thango tangai because Jishu Kristo ni bahan sekak zakmani bai already hamri zakmani bagai bemar nini ani bagai ya tangi phai tong phai kya nukhongo Jishu Kristo gerai aboni bagai langmani malik Jishu Kristo am malik se gerai hinke ba bemar ba kaham ke ya shimpere okay sendarai haka ba rokoi ras khlai tong phayo hake tabuk just Jishuni ke sabai 2020 ni selai sekang Jishuni bahan sekang zakmani bai angoli ni hamzak se henmani bai aka ham ni ngi thango hallelujah nung god goshi abose nini bukhuk bai god goshi nung bisas da khlai Jishuni ke sabai 2020 ni selai sekang no nini bebak ke sarok hamre zakha nung bisas da khlai nung poito da khlai hallelujah nung bishas khlai poito khlai oke sasa sashidi Jishuni ke sabai hamzak se kaham se ne hallelujah praise the Lord kapang serangdi tong thok di sini Kaitor belai kaham bosono kibiya bosono yakarya hallelujah oh riba khandal hare mosti kiri nini bagai ani bagai tangai seng Jishu bai kerengmani bagai nini bagai ani bagai Kaitor tamne arrange khlai tong kebuni mokol lo sunug yako kebuni khunju kus khna yako ke khoroksa pon waso uansuk yako abo hai thai for you for me for us hallelujah o sangsara je nung building tangmani yakarma kalangnai o sangsara je nung kolam te khiklai khati mani yakarma kalangnai mungsa phano nung talangmanya asai furu mungsa phano to phaya o sangsara yakar kalang pro bahaino nung mungsa phano talangi manya but nung Jishu Kristo no bakhabai poito khlai subrai hni goshima baile mol brom ni bagai nini tong thai chuk na hangnai te kemaya zat langma mol brom ni langma thuya zat langma tong phlai dai zat langma abon nini engnai but jefru no sangsara asai phayo zero mungsa phano to phaya o sangsara jefru yakanai zero nung mungsa phano talang manya hake o kisisa zorao nung je azimani maganang yakar maklangnai so sangsare a yakar maklangnai jatno tei paile engnani slaile sengtabo Jishu Kristo bakhabai poito khlaye subrai ni gosiui bini pahan sekak zakmani bai hamya hamka ka hamno gosiui bo bigrang phaima ganangkha a ganang no gosiui bo bai thansangi borok ketalangkha a ketalam gosiui khatung khaja ko tongthogoi bagrum barsai tongnani jorase because ke khoroksa ni mokol log yako ke khoroksa ni khunju khna hor yako ke bo phano uansuk yako abo hai thai nini bagai ani bagai abo hai naithok nini bagai ani bagai Kaitor arrange khlaija hallelujah praise the Lord this is the good news obviously kothoma kaham nini bagai hallelujah tamni bagai mogoi tongnung sabuni bagai mogoi tongnung sabuni bagai mukti khiklai tongnung nini bagai mukti Jishu Kristo khiklai kya nung tai khiklai na nanglia sabuni bagai wara jagi tongnung sabuni bagai tangai nung sundro masai tong tangai nung kiri tong joto kirimung thuimung kosto poza sumso Jishu Kristo bini sakaro joinaka bosuna hamjago जों टेक्ट' मानथों गिरिथों सन्द्र मासाथों abo bomo sungjagya hallelujah praise the Lord Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya nung ke khoroksa ni bakhana hamrei manya ke bro nung impress khlai manya impress khlaina bata thangdi Kaitor nona hamjago a hamjak munu saimandi te a hamjak mu bisingo bini kankhung tolawo a safe and secure position sokpaidi a thayo sahapaidi human's love is condition borogrongni je hamjak ma abo condition ganang nung mung sasuk je pro ro afrono bonnung bai tongnai
Zefro ni nara ni bo mung sapor manya bono care khlaya. This is human love, but godly love, the God kind of love. This is unconditional of payazak. Maybe nung kabang matayo shitra hamyawo pan nung kulugzak ang kana still Kaitor nona hamzago. Hallelujah. Bono kibya bono yakarya. Ning Zefro wrong khlayo osungsa nona sastiro. But nung tomon wrong pan khlai Kaitor nona hamzago slaina ni bagay nona kaham ko khlai ni bagay bo yapa pheloi reading zak na singzak phaidi hinai nung sa slai zak na bagay ready da nung sa yap risha na bagay ready da. Hallelujah. Praise the Lord. Nini bagay abhay ke thai saram zak ke phan no sunugya ko nini baga second night thok thai ready khlai zak ke phan ko sakhanaya ko nini baga ashke morok thai saram zak ke phan waso wansugya ko. Hallelujah. Oh shaka thandalari mokhara baste kire but oko thoba kam sabuni bagai magnang je borok butua but sabuni bagai phan Kaitor narani phan je borok soi khonjor ko khana boi bkhabai poito khlai jishunu subrai hine khosinairokni thaniwo obo Kaitor ni phan se ang hamka hne goshima bai se hamai thango ang gnang angkha hne goshima bai se gnang ongo Jishwani subrai hne goshima bai se muthangzak mung meaning thango bkhabai poito khlai ma bai se Kaitor ni mokolo joto hamya dilen ang bai bebak ka hamni langmo kuplongui thango busuk zara obo kahamung khana nang wansugui naidi. Hallelujah. Oh riba khandalara mostiki sangsara sanai saksangno kotor ta goshidi hnai but ela bago koksau Jishu Christo saksangno kotor goshidi kaham goshidi gathar goshidi bemar kri goshidi alaida goshidi hnai sao goshidi Jishu Christo te ang borok kahamse Jishu Christo te ang gathar se Jishu Christo te ani mazra krikya Jishu Christo te bemar krikya Jishu Christo te ang kaham kha goshidi. Sangsar nang kahamung thang musung jagya aboni bagai saksana kahamuni tang goshidi ni sao aboni bagai bororo hamya hani goshilayo bigra hani goshilayo chugya hani goshilayo shia hani goshilayo ningla bahaya nini sakni phanbaya Jishu Christo ni bisingte hai ni goshidi tangle Jishu ni bahan sagak jakmani nang hamka sadi ang kahamung kha sadi Jishu bigra phaimai nang ganangkha so ang ganangkha ni goshidi Jishu는 트이 거석머리 있는 그 다른가 소안 그 다른가 내 것이디 Jishu의 탄상이 는 버럭 그 다른가 소 것이시디 안 버럭 그 다른가 Jishu는 수브라이 흐니 것이 마바 있는 뭐 탕자카 사시디 Jishu는 수브라이 흐니 것이 왜양 뭐 탕자카 사디 Jishu는 트이 거석머리 그 다른가 뭐로 버카바이 보이도 클라이 마바 Kaitor이 먹을까 한번가 할렐루야. Praise the Lord. Oh, shaka thandalare mastikiri. Christ is the power of God and the wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Srai sijak. Christ is the power of God and the wisdom of God. Christos의 soy Kaitor이 판. Our wisdom. O Jishuno o Kristono yasaknairok borok belai hamsaza borok nilangmo bemar krikya kesam krikya bigra krikya sumsok krikya ketharang suka je o Jishu Kristono yasaknairok bkhabai poito khlainero borok hamsaza nini phanbaya ani phanbaya nini wisdom baya ani wisdom baya nang samung kaham khlaima bagiya ang samung kaham khlaima bagiya Jishu Kristo nini bagai ani bagai sungsani khoroksa joto boroni bagai samung kaham khlaiya abobai nang ang kahamung kha. Hallelujah. O riba khandalare mosti kiri tongthok di khasrangni tini je kahamo sung tongmani obo sung azimani ya baithang Jishu sung ya pharmani se. Hallelujah. Baithang Jishu ni anti sung manmani se. O riba khandalare mosti kiri
Tini je nang katharo tongmani o kathar nang azimani ang azimani ya baithang Jisu Kristo to sing manmani se abuni bagay nyo free gift kaitor maganang ya parmani ba goshi sidi yasak sidi keplaying sidi. Hallelujah. Uriba kandarare mastikiri. You are not an ordinary person. Nung ay maganang basizagay lana para ka Kaitor na ni bagay Kaitor na salamya. Nung soy hamsa zakse. Kaitor ni mungkusuk ni bagay bini kingdom ni bagay. Hallelujah. Kaitor nono. 어승사릇 그 당떠노. 능 제프로니니 신음은 그마자고 소이단 너나 팸록 파요. 데이따무 클라이 그방마 하미야 타요 도네리요. 제프로 능 니니 신이 먹는 사이만 나이 그 플라이 코크야 프리 사이만 나이 데 니니 비신 때 그방마 하마리 그냥 사몽 원아마식스 사몽 농상 나이. 할렐루야. Praise the Lord. 삭삭니 판바이 버럭럭 kaha mengna kafra lai tong layo. Zia sekpana kafra di no. Saksang ni pan mai borok genang na lai tong layo. Zia sekpana kafra di no. Mainnya na akaham already Jisu Kristo. Oseng sara payai bini bahan sekak zak mani bai sunat khlai kya. Bini thai kosok rumani bai kathar khlai kya. Hallelujah, bo bigrang phai mai sing aggenang position sopai kya nung tei extra ke nini kolom ti khiklai azina nanglia akaham rokno nung already kaham se nung already kathar se nung already mazra krei se nung tini mazra engjagi ma tongmani kathairia engjagi tongmani bemarok klai ma tongmani abo nini dos tangi himale okkothoma kahamno nung khna khnaya sik tongmani bagai khonjo ko krek khnaya ni bagai buziya ni bagai tomona buziya ke buzi sidi tini jeng borok munusuk kathar abo seng kaham azimani ya abo Jisu Kristo ya farmani se jeng borok munusu asuke sak kaham abo baithang seng maintain khlaima bagaya Jisuni kesabai se hallelujah seng tini genang alaida abo sengsani sampoti sengsani jaga jomi baya abo baithang Jisu Kristo genang phano bigrangai guai noga asai phaima bai belai bigra oke tong phaimani bai neng ang genang khlai jaka tini ketal kaham abo seng baithang azimania Kristo bai seng kerengai manmani se hallelujah. Tini jamu tangjak mani oboseng azimania o Jisu nengani subrai ne gosima baise hallelujah. Tini asuke kaitoni mokolo kahamung mani obo just seng by faith sakbe dogai kaiton thani rema baise hallelujah. Oriba khandalare maste kiri kapang serandi tong thok disini kaitor suna hamjago bosuna kibiya bosuna yakaria hallelujah. Praise the Lord. Phadi ala mak sengnai le na 1 Corinthians chapter 2 verse 10. It was to us that God revealed these things by His Spirit, for His Spirit searches out everything and shows us God's deep secretness. Hallelujah. Naidi nang jasipal nini pan by kafradi Kaitor je musung japone secret rokno nang bujiman gla Pyaba jefru nang phola bai kereng phainai abro nang khlai saka bujiui mannai tani khmale as a advocate as a helper as a chubalai Kaitor chirilamo sabno rohor male Holy Spirit hallelujah. No one can know a person's thoughts except the person's own spirit niso borong munusinu wansuk mana sab saiman a borong munusinu bishingo tonglai phola. Okay? No one can know God's thoughts except God's own spirit niso tabo kaitoni musungma kaitoni wansukma abono saimanar bagai babono nang Kristoni pholana nango kaitoni pholana nango hallelujah. Tangi okong no sawitong dini kabang ma borok kothoma kaham khanao Kristan ni ko simani balok jak haipano bok katharang ka sai simanya ko ang somso ganang khlisi gosiko bok ganang ka sai simanya ko ang le bigra se ni gosiko bok kaham ka sai simanya ko bahai tong ke kaham mai hamya bai tai ko tangai akai to ni wisdom abono buziani bagi apa hake buzinai to Holy Spirit
Polau kuplong mani bisingte. Hallelujah. Dini borok kethartu tise sumsok ni gosi tongko. Dini borok mazra kere haipan sa mazra ganang ni gosi tongko. Dini borok kaham khlai rezaka haipan sa ham yani gosi tong laiko. Dini borok ganang khlai rezaka haipan sa kere hini bigra hani gosi tongko. Tangai kaitor ya farmani a free gift. Abna borok buzia yasaya abuni bagai obohake gabangma orai ini tong layu. A kaitor ya farmani abna buzina ke Kristani pholan nang nango. Romans chapter 8 verse 9 Kristani phola kari borok bo Kristani borok ya. Jesik pan subrai ni siri khogoi yasko sunga yasko pan solot kogoi thangtang. 50 বছরনি খ্রিস্টান পন নং ওই তংদে তামনে খ্রিস্টানি ফলা দিনি বিসিঙ্গ করিনকে জিরো খ্রিস্টানি ফলা মাইয়া বরক ব খ্রিস্টানি বরগয়া হালেলুয়া যিশু খ্রিস্ট লামাঙ্গ সংসার সপাইয়া নংগো সগোশিয়া যিশু খ্রিস্টনি বাহান সকাক জামা হামিয়া হামকা নংগো সগোশিয়া যিশু খ্রিস্ট বিগ্রাম ফাইবা নংগনাংকা নংগো সগোশিয়া বাহাকেনি নিংনাই Yesus Kristus ne thui kosok mamai sumsong nakar zaka optani ani nakar zaka ne gosok gosia bahagian ini nai nono saka neng borok ka hamse neng ke saksa no gosio ang shikokse Kaitor declare ka ang norong ni saya no muitu kuliah neng ke ang sumsong neng gosok gosiko neng ke ang bemer ang hamye bigrase middle class sugyase kaitor sau gnangka nang sau gre kaitor sau hamka nang sau hamyako ha yangle 50 বছর খ্রিস্টান 80 বছর খ্রিস্টান 5 বছর 6 বছর নাইদি ধর্ম তা হাপাইদি বসানি ক্যাটাগরি হাপাইদি Kaitor jungno busasa khlayo aboni bagai baboni thani phainani bagai asli niyom kanun aborong nang nara naya bakhabai poito khlaidi bishas khlaidi goshi di Yesu Kristo no bokok bai Yesu nangani subrai ak thang nini amol burmi langman nini Yesu bai krosa kanta buzak nai ak khoroksa no muito daman khoroksa to Yesu no bengai kha kolkha ang binikong na sara thanglia ang khoroksa subrai nang raja sapura na ta pokdi ni sao tamoni bo Yesu Kristo na accept khlaikia subrai nei tamoni goshika subrai nei number Yesu no subrai nei goda goshi number Yesu no malik nei goda goshi number Yesu no bugra nei goda goshi goshi hungka ke mathang zakung nini aphona sa tamni sajakaba Tinino tabuk no nang amai baksa thangnai paradise tangai because Yesu no subrai ni goshi mani bagai tangai Yesu no malik ni goshi mani bagai tangai bugra ni goshi mani bagai nang god goshi hallelujah Yesu no malik ni nang god goshi bugra ni nang god goshi First Peter duini 24 sijak tongani bini kesabai hamka ni sawaro nang hamka ni god goshi Second Corinthians 8 ni noyo sijak tongo Yesu bigrang phaima bai norok ganang khlai jaka ang ganang khani nang goda goshi hallelujah Yesu ni thoi kosok mani bai nini ani sumsok nakar jaka khani nang goda goshi Second Corinthians 5:17 Yesu bai thansang ler borok ka talongo nang Yesu bai thansang gai borok ka talangkha aboni bagai ang ka talang khani nang goda goshi A borokle Yesu no subrai ne goshika malik ne goshika bebak boss ne goshika abuni bagai logi no kroso tong tu tunya muthangzaka ningle tabu god goshi nili thane ustabu hallelujah o raba shandara makhandala ri bukhoya rabasti kire thank you Lord nang kaham ni khairok ma hamsak ma paiflai ozara kaham ni selo We have received God's Spirit, not the world Spirit, so we can know the wonderful things
God has freely given us ni sa Zephyr nang thola bai kereng phainai a wonderful Kaitor sini bagai maganang free gift ya farmano khlai sakar nang bujui mannai but dini nang nini wisdom bai nini shimar rangma bai himi tongani bagai se a Kaitor special cook kaham cook morok cook nini thani ya farmarokno nang saiman yangi tongo 아버니 바기 베마르 바이 메신자고 아버니 바기 사뭉사야 아버니 바기 그 석의 맞던고 아버니 바기 와나고이 기르이 손들이 맞던고 땅의 because 카이토 니니 바기 아스카 함록노 야파르마노 능 부지의 만야 사이만야 거시의 만양이 동머니 바기 니니 시니 먹는 그만자기 동머니 바기 그라이 샤케는 메신자기 동 소이단 바이 기리뭉 손드로뭉 베마르 함야 프로블렘 사뭉사야 아바하이베케 그라이 맞던고는 but 사이만디 Kaitor nono hamzago aboni bagai nini bagai subanai pholano already lokhlai rja nang yasakna bagai ready da nini bakhani duglam phyogai ready bo nangmai tongphainai nangmai na sanai phunuk jakmani 3:20 Revelation chapter 3 verse 20 nini bakhani duglam tokma balak suka phyogai ready tamuni phyogai ke bo nangmai tongphainai nangmai na sanai Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor tamusa abono khunju kaina naya. Borok tamusa. Sabu sukili koksa. Sabu hamya koksa. Abamang borok ni nozor. Borok thile kya. Sabu ni bihingno tui kharka. Sabu tomung sidra tongka. Abono tui mang borok pailaya. Kaitor tamu samung khlai kya Jesus Christ ni bising tui. Tei tamu kahamno sini langmo ya farka abono kebo seri shukruwi naine krikha buini life no timang interest buini yesu sonani bagai hamya sanani bagai abamang borok ni interest but Kaitor tamu samung kaham khlai ke Jesus Christ tei abono khna nai se krikha khonjo ko kragni khna sidi tini o khonjo ko kragni tei khna sidi nang katharse nang kahamse hallelujah Hebrews chapter 8 verse 12 Kaitor nini sayarokno sumsokrokno sitrarokno nori khibakya delete khlai ka grikhabo remove khlai razaka saiman sidi nang katharse kahamse mazra krise nang sangsani a ereng borogya nang soi hamsa jakse nang Kaitor ni busase You are not ordinary person. Nang saiman de nini bagai bigra krikha. Nang saiman de nini bagai bemar krikha. Nang saiman de nini bagai sumsok krikha. Nang saiman de nini bagai kesam krikha. Nang saiman de nang kaham suka. Oriba khandalare mosti kiri. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham bini khairuk ma hamjakma pai flaya. Tini borogro obsago 성산이 그방만 뻗어나 로졸라요. 성산이 그방만 하면은 쿠플롱커 로졸라요. But 제 돈은 낭만이 아버나 것도 스톨라이리야. 아버니 바기나 1 Corinthians chapter 6 verse 19 땀 시작동. Don't you realize that nisaw? 능 삶이다. Your body is the temple of the Holy Spirit. 능 삶이다. 니니 버삭 아버 포라 끝하니 똥타이세. Kaitori pholani tong thasi nang saimeda who lives in you and was given to you by God nisa hallelujah Kaitor chini langma tonani bagai sabno rohorka bini pholano rohorka nangke sabno tonka sangsani wana mano nangke sabno tonka sangsani kiri mano nangke sabno tonka sangsani bemano nangke sabno tonka bigrano nangke sabno tonka kesam tomungno Kaitor ke nini bagai nini besar ni malik sabo bini pholano sorohoro a pholano ke yasak na ke sekerikya a pholani musungmo phaina ke sekerikya sabo no malik khlai ton na kya sangsani tomung samung no sangsani kirimung no sangsani wana mung no sangsani kabang ma don sampoti no se malik khlai la siu but Kaitor rahmani a Holy Spirit no malik khlai nai re rangi thangka Hallelujah. Naidi, o sunsar kamanai jat,
असंसार कमरै थानाय जा असंसार यांखुं दुलतै दुलि पाइजाकनाय ताबो फार नों असंसार इम्पोर्टेन्ट नों जागै दङ हुंके असंसार नों हामजागै दङ हुंके असंसार नों बेलाय खासुक सांजागै दङ हुंके माया कायांगै दङ नों असंसार बाय हुंके काइतर निनि बागै के खरकसाफोर नुयाखौ के खरकसाफोर वानसुयाखौ के खरकसाफोर खनायाखौ आबाहाय थाइ रेडि खालायमानि आबाहाय मरक्को रेडि खालायमानि मागनांनाय निनि याफाव सपायग्ला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काइतो गाहाम बिनि खायरकमा हामजाकमा बायफ्लाया फादि खापां सोरांलायानो फादि तंथगलायानो ताङै के खरकसाफोर नुयाखौ के खरकसाफोर खोनायाखौ के बफार वानसुयाखौ आबाहाय थाइ आबाहाय मरक्को सबनि बागै काइतो रेडि खालायजाक निनि बागै आनि बागै फादि अब्बो शक्ति मालिक फला काइतोनि फला ख्रिस्टनि फलानो जों खालायलायसिबानो फादि संसारनि मुसुंमा आरो जों गोसोग्लायै आरो जों गोसोंलायै दै दंलायलिया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गोबां मा कक साजाकनाय दङ गोबां मा सोलोंलायजाकनाय दङ फेबा नांसुकमानिखौ अबसे जिसु ख्रिस्ट नांसुकमानिखौ अबसे बनबो खाबाय पयतो खालायनानै नांसुकमानिखौ अबसे बन सुब्राय हिने गसिनानै नांसुकमानिखौ अबसे बिनि फलानो रिसिभ खालायनानै हालेलुया गोबां मा कक थाय काहाम काहाम खोनानाय बाट सय आबनो गोसारै तननाय आसुबानाय सा तमनो गरै हिंगे दिनै लांमावो खोनावो पाइथांनाय खोनावो अंखरै थांनाय मा जेफ्रो मालिक सपायनाय सुबानाय सा सपायनाय आफर जे खोनावो आबनो यासागै नारगै माननाय आबनि बागै इम्पोर्टेन्ट को अजरा बावो माले जिसु ख्रिस्टनो बखाबाय पयदो खलायनानै बुखबाय सुब्राय हिने गसिनानै आबो इम्पोर्टेन्ट को बखानि दुगलाम फियोगै फलानो मालिक खलाय यासागै नानानै आबो इम्पोर्टेन्ट को Romans chapter 10 verse 9-10 जिसु ख्रिस्टनो तमुनो नों बुखबाय सुब्राय हिने गसि हुंके मोथांजाक मुंनिनि जिसु ख्रिस्टनो नों तमुनो बखाबाय पयतो खलायो बनिनि बागै सामं काहाम खलायका कक खनाका आबो बाय निनि काहाम खानै नों तमुनो विश्वास खलायो पयतो खलायो हुंके काहाम निनि बुखबाय सुब्राय हिने गसि हुंके मोथांजाक मुंनिनि बेमार निनि बागै करिखा जिसुनि कसाबाय हामकानै नों गसि हुंके नों काहाम बिग्रा आनि बागै करिखा बिग्रा तलां जाका जिसु बिग्रा माबाय आं गोनां खानै नों गसि हुंके आं गोनां निनि आं जिसु बाय थानसांनि बरक कतालंखा नों गसि हुंके कताल निनि जिसुनि थै कसक माबाय समसक नाकर जाका आं कथारं खानै गसि हुंके कथार निनि जिसुनो नों बखाबाय पयतो खलायो हुंके काहाम निनि बड़ सुब्राय हिने गसि हुंके मोथांजाक मुंनिनि नों सताबो गसिना बागै रेडी दा Are you ready, guys? Nang goshiwi da tong, nang goshia koda, goshiwi tong hungke, nang belai hamsa zak, goshia ngi tong hungke, my dear brother and sister. Kubunyo, Kaitor free give money kahamno. Yasak yang money bagi nang kema birmano kalai nai. Piaba yasak faidi, tomono yasak hangke, akaham nini, kethar nini, alaida nini. Kaham nini, kethar nini, bebak nini, mathangzak mung nini, molbrum rilangman nini, cukrahan nini. Haleluya. Kaitor kaham. Bini khairokma hamjakma baiflaya. Padi kapang serang layana. Padi tongthok layana. Yes, nung tomuno ready tini. Nung tomuno ready hingkangke. Nang tabukno Jisu Kristono yasagay mano. Tabukno nang Jisu Kristono yasagay matangjak mong nini nang khlai nay mano. Nang bakhabay poidoro khlai abose. Jisu Kristono bahan se kagjak mani bay nini kahamang ka nang bisas na khlai. Bo bigrang phayma bay nang ganang ka nang bisas na khlai. Bini thai kosong ma bay sumsong nakar jaka nang bisas na khlai. Bo bay kereng ke borok ka talango nang bisas na khlai. Tomor nang bisas khlayo poito khlayo ke sadiani logi. Apa Kaitor nona hambay nanganasika hamzaka nini songdari sazla Jisu Kristo nani langbaw rohorka hamba Jisu
nang bigrang ma bai ang ganang ka nini bahan sekak jama bai sumsok nakar jaka hamya hamka nini thui kosok mani bai bipring sapar sumsok kerika nang thui kethangi basa mani bai mathang jakpung ani ingka ang bkhabai poito khlayo subrai alam bago seijak tongmani hai bkhabai poito khlaike nini mokolo kahamung afa ang tini kahamung ka te jishu ang goshu nono nang nani subrai nang nani mathang naisa nang nani bugra nang nani subrai jishu nono subrai ni goshi nerong mathang jago tini nonang subrai ni goshi mabang mathang jaka thuimung ani bagi kerika sukna hania ani ingka langma bijabani mung sijaka ang sengsani selenglia afang nini besase hamai nangana besa khlai namani bagi o riba khandalare bokkora baste ki thank you Lord amen nung tomon goshi hungke mathang jak mung nini ingka jishu subrai ni goshi khabla nung tini mathang jak mung nini langma bijabani nini mung sijaka molbrum ni langma nini ingka obani kogya elam baga sijak tomo 할렐루야 때 bekani doglam 벽을 있으니 포라니리 랑마 속박이야 번너는 수바시나이 능뭉사석 야프리 샤나 탕티리워 번너는 가이드 클라이시나이 because bonka tong 플라이네잔 버스는 야카리아 키비야 아멘 할렐루야 가이tor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya 파이디 bumung Kristen야 Kristo genang Kristen nang layan bumung Kristen kita mengnai subrai ini simi siring nai Jisu sana yang norok na siniya Jisu genang Kristen kita mengnai ora bok geplai cukna hau bok geplai molbrum nilangma aborok nino cini a molbrum nilangma cini ingka because sing mongo simiya Kristo genang Christian hallelujah praise the Lord ta asali ke bono ano suba phayana botong khale ang samsanai no sangsane ke khoroksa nono samungsari manliya samungsari manai abo Jisu Kristo simisi samungsara zakha Jisu Kristo ni bisingte sangsani borok yakar kelangnai jefronin thani mungsapana kere but Kaitor nono hamjak phlaimanu tongo 마야가는 파리름 텅마우슨 아 바부니 함작만은 승노고 무슬라 자가 সম্পত্তি 팔까 더뭉시드라 똥카 사뭉시드라 사카 능뭉시드라 너카 양양 제베라냐 무슨만 베라캬 북사 타요 서고이캬 벨라이캬나 레다파라 타요 서고이캬 하이파노 제프르 너고키 필리파요 그 bagwi 모톰 수우이 아기니 슬라이판 때부까 함노야 팔까 어버노시니 바부니 함작마 능제 쓱타이 시드라파노 서고이작니 능 야프리 셔위티니 파용께 디니 너는 그 bagwi 나나이 bonno는 키비야 bonno는 야카리야 능세 야프리 셔나바게 레디다 Are you ready? Hallelujah. Praise the Lord. Kebang prayer request rohoro. Hani bagi suri gradi, kulun ni bagi suri gradi, tiuma ni bagi suri gradi, oke cancer ni bagi suri gradi. Ani baba. Nini bebak sumsong nakar zaka bemar kusuk kerika tamuno suri nai. Omo suri nani zoraya. Hambai Kaitor nani zorase. hambai Kaitor nani zorase tang hinmale jini babu ka hamsuna hamjago samung beba complete khlai reka tabo hambai sere sidi hallelujah abya mano tang shuri nani ba Kaitor no kok sadi Kaitor bai shuri sama bisidi kok sadi hallelujah atiumar a cancer a pathor bisma sarnai paralyzed khlai nai abono tang shuri nai get out thuni rohodi Shay kobor noga hapake rekhlai rohnani rengo kobor noga hapake rekhlai rohnani rengo bema no ketang shuri wi nogo kesari tonsla rekhlai na rengya danan Jisu Kristo ni mung osukna habai sengsara ya farzaka amung bai sadi get out ni sadi kotul lik ni sadi damurgi sadi ongkhor dikhnai ongkhori ma thangnai Jisu Kristo ni mung bai sadi in the name of Jesus Jisu Kristo ni mumma yang sawo ang damro gono get out ni sadik ongkhori ma thangnai hallelujah ela ma tamsa
tong thok mang tong di ni so. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. Tong thok khlai mang tong di ni so. Tong thok na ni nang khable bemar bo krikha, bigra bo krikha, sumsok bo krikha, thuimung bo krikha, gesam bo krikha, bebak sik sokpai ba kya, mathangzak mung sokpai kya, kaham sokpai kya, ganang sokpai kya, sak kaham sokpai kya, alaida sokpai kya, bebak sokpai ba kya ba tong thok na ni nuble. Hake tong thok na ni zora borok kabui tong lai ko. Tong thok na ni zora borok mogui tong lai ko. Tong thok na ni zora borok sundro masai tong lai ko. Tangi hinmale a tong thok mung je bini langma sokpai kya, Kaitor je Jisu Kristo te ya pharer ka bo saisi manya. A sai manya ngmani bagin do tong thok manya. Hallelujah. Nini tomung no lak kaisa bank ko sujak nai tong loan hingke. Tomung no government declare khlai ra ka tai suna nanglia tong thok lak da nang. Aba haino जों समजक go hiligi tonglai mani theimungo thangai tonglai mani Kaitor bai chalai tonglai mani ba Jisuni thei kosok mani bai bebak somjok nori rzaka susai rzaka salai tongmani lama ngai Jisu Kristo sokpai kya o lama himnai ro tong thogi man sinai mothangjak bining sinai khaksa ma bining sinai tong thokma bining sinai. Hallelujah. Agi se saljak ngai Kaitor bai sing haksal ngai tonglai mani kok salai mai ngai tonglai mani tabuk Jisu Kristo bai kerengai phansang piuka tabukle suri sanmang tongsidi tabukle kok samang tongsidi babu nona hambai nangana khibia babu nona hambai nini hamjak mani logi tongu babu nona hambai nang ani logi tongu babu nona hambai nangana samung ka hamri hamari klai babu nona hambai nangana naikolo accident yakni katiro babu nona hambai nana khibia yakaria kok sasiri tabukle agi se haksal ngai Kaitor sudu huniseng nongnani joggo yangi tongmani ba Jisu Kristo ni bisingte az joggo sokpaikya hambai reside kok sasiri tabukle. Hallelujah. Verse 18 over sawo 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 tamni sa. Hallelujah. Thanks to the Lord nisa in every circumstances bebhag zorawono hambai remang tong dini so life busuki easy inka asik easy no se borok complicated kaitong layo asik easy no se asik kaham thayo sokpai mano se tabu phone hilik jak laye tabu phone wana jak lai kiri jak lai tong layo tangai khna ma sai dang jani tangai borok ana hamya sau tangai rangane asik kare Jisu sokpai kya zen ni langmo nangmani so sokpai jak tabu zen nangmani so sokpai kya je tong thong na nangmani a tong thong mung sokpai kya je alai da nangmani a alai da sokpai kya je kaham nangmani kaham sokpai kya je kok khna na nangmani kok khna na sokpai kya already complete ble. Hallelujah. Tong thok sidi khapang srang sidi Kaitor kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Hallelujah. Riba shindiri mokondalara bakara bostikini o yapara makandalari bokoro balara bastikiri shunduri makandala bakayara bastikiri mokolni problem ngai onek bishi suffer ngai tongo abahai chini bishi ngon tongo mokolni bemar bibai thangwa boroni bomu o riba khandalari mustikiri bo spek bo use kayo chosma use kayo saimandi Bartimaeus no complete healing Jisu Kristo ya pharir mani hai tangai aje phula kana bo bishas khlaikya poito khlaikya Jisu hamrai manu amang Jisu saka mini poito nora hamra ka nai same a kok no kok tini Kaitor nini langma sawi tongo nung je poito khlai tong Kaitor hamra nai nai Simon sidi abo already hamre zaka you are healed nini mokoni bemar karikya the powerless with the money power sopakya Jisu Kristo mang declare klayo right now receive your healing oh riba khandala re baste kiri oh hallelujah oh raba shanda khandala re mokhoya ra baste kiri receive your healing bohok sajak mani belai khen marangi tong chini bising ora naine rokni bising hallelujah es bai thango khoroksa
Susmita riba khandalare bastiki dekho sa arbai thango roni da romi abahai bomo riba khandalari mokhondolari bostiki hallelujah ore bare ba shinderi makha mn abahai bombai thango bohok sajak mani belai khana maragi tongkha hallelujah zebai bo thango riba khandalara bastiki receive your healing. Oh, riba khandalare bostikiri. I plead the blood of Christ. Shikatandalare makandore bostikiri. Receive your healing. Nini bohok sabak kerja. Yasakdi amen hni yasakdi. Yesus Kristus ni kesabaya hamka ni yasakdi. Riba khandalare bostiki. In the name of Jesus, get out. Box sari tole pola hamya. Right now, get out. Riba khandalare bakoro bostikiri. Heal. Be healed right now. Thank you, Lord, for the healing. Oh, reba raba shinderi makandala rabastiki. Hallelujah. Raba 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 shaba raba kandala rabastiki. Shaba bala rama thala raba kandala rabastiki. Hallelujah. Bukhnai kok zakmani bagai berai tek to manjagui tongo. Chini bisungo tongo bukhnai kok zakmani bagai berai tek to mani tongo. Thunti hekaba mana bokhrago bukhnai gerengi bela lasima singsangna thangi tongo. Saimandi abon nini tomong nini keneng yagradi nini bokhrago abo tomong nengno ke yagradi tai sadi Yesus Kristus ni kesabai ang hamsuka bukhnai kogli ani sadi Yesus ni thoi kosokha ani bokhrog ni simi yakung zora sadi bukhnai te koglia ang kathar kaham sini ko sidi riba riba shinderi makhandalare basti. I plead the blood of Christ. Subra yang declare khaini ni Mumbai ke je bukhnai kok jagi tongnai bukho te bukhnai kok jagi tongnai takung ni sakao Lord ang yak kathana berao nin thei kathana sarsao. Thank you, Lord, for the healing. Bukhnai kogri tongnai phalaham ya angkhoni. Get out right now and be healed right now. In Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kongrai kulum. Bokrok samani, bishma samani. Aba hayok klaizak. Oro tongnai ni bisingo kabang matongo. Tai takuk bukhorong ni bisingo tongo. Hallelujah. Gerikha abemar. Abu ni bagai shasidi. Hamsuk khanai. Yesus thoi kosok mani bai hamka Yesus bahan sekak jak mani bai hamka hansuk khani gosidi. Thank you, Lord, for the healing. I declare healing right now in Jesus' name. Riba 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 shandara makhandara ribastikiri. Kolom, get out. Kongrai, get out right now. Bokrok sari tole pola hami angkordi. Deher shakurobri tole pola hami angkordi. Right now in Jesus' name. Godolik. And be healed right now in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you, Lord, for the healing. Oh, hallelujah. Rabba Shandara Mastikiri. Chakriwo promotion na shingi tong chini bishingo. Chakriwo promotion na shingi tongo. Saimandi, nini promotion sanction nengka. Dakti nenga promotion na man sinai. Nini ya phao shak pai sinai a promotion letter. Kaitor hambairadi. Riba riba shandare makhandalare bostiki abo zibai thango. Hallelujah. Aborok ni bumung zibai thango. O riba khandalare bostiki ri el bai thango. Riba khandalare bostiki ri. Yes, el bai thango. O riba riba ai bai thango. Hallelujah. Raba shandere makhandalare bostiki ri. O shaka thandalare bakara bostiki ri. Tomno nang no hangake chakri wo nang engage singjak ba mungsusak samunga engage singjak promotion ni bagari dingka accept khadi ni promotion no in the name of Jesus I receive khlai di. Hallelujah. Riba khandalare mosti khiri. Hallelujah. O shaka thandare makhandalare basti ki Kaitor kaham. Yes, yes, afanang belai kaham.
nini khorokma hamjakma pai flaya nini hamari ro pai flaya lo ori bari ba shendiri mas dikiri chini bisho obahai botongo belai kin kos tongi tongo yakung kaham ki himi manya okay lukorok bat bohni sawabono but saimande ayakung sama kerikha nini langmawo riba khandalare mas dikiri yakung sama nini bagi kerikha ang Jisu Kristo ni kaplai mung makia declare klai kerikha nini yakung sama kerikha you are healed receive klai nini healing Jisu ni kesabai hamri zaka hamsukha I plead the blood of Christ yakung sama get out right now yakung sari jone phola hamia get out right now and be healed raba be healed right now oh shaka thandala di mosti kire hallelujah thank you Lord hallelujah besani school fees rana ni bagai rang pu sugyang jagi tong chini bisingo obhai kaisan nukhung tong koikjana nukhung besani school fees rana mu chungui tongo bori rana ni bagai but rimai nyangi tongkha pusuk yangi tongkha ang Jisu Kristo ni kaplai mumbai declare khlayo muthobjak lama income lama muthobjak gitong nai aga muthubri tone phola hamya get out right now ninjara paikha and open in Jesus name income source open in Jesus name riba shika thalari mas financial support financial needs fill in Jesus name right now raba shanda khandalari postiki just not only bank account no yagradi not only ATM ro yagradi not only pocket ro yagradi not only rang je money bag tong ara yagradi nini bagai up financial help koplongoi tong Jisu Kristo ni mumbai o shiki thandalare makhara basti kiri I declare financial needs je financial needs nangi tongai rong sakaw Lord ang nini kaplai mumba ke declare klayo koplongungsidi Jisu Kristo ni mumbai declare kay koplongungsidi raba shindiri makhandalare basti ki afa nini busharo nangi tongo anang marandang supungka thank you Lord and boydo klayo Lord and I declare pocket books are supong zaka account books are kuplong khlai zaka school fees rime angi tongnai rongni rang arrange kha Jisu Kristo ni mungbai amen o riba khandalare basti kiri hallelujah thank you Lord buslayo problem mungzak sabutong buslayo problem mungzak hallelujah buslayo belai kheno tek tongi tong mai sawi yogote gesha hayengai blab angjak abai sabutong o riba khandalari mosti kiri I plead the blood of Christ phola hamya kutulideng dei ning buslayo ras khlaiman lia ongkhodi obo Kaitor no lobna ni bagai sa buslai obukhuk kutulik Jisu Kristo ni kaplai mungmang saw ongkhodik right now in Jesus name riba shakandalare mosti kiri get out thank you Lord for the healing hallelujah obhai tongo bismas sama balok suka onek bisingka bismas samani yogi semanliya bithi saka doctor naizaka exercise klaika hasa hamlang liya abhai tongo chini bisingo just for bisma phasingo yagrodi tai goshidi jisuni ka sabai hamka hamsukha greikha hani sali thank you Lord for the healing riba sundori makhandalare bisma sari tane phola hamya onkhodi right now riba shindiri makhondolare bakhara bosti kiri get out right now riba shikendolare bakhara bosti kiri be healed right now hamsukha riba khandalare mosti kiri hallelujah o raba shandiri makhondolare basti kiri padi salbrum obukogo obon kosilaiswan hamka hamsukha jisuni kesabai hamka bini thoi kosongma bai hamka bigrang phaima gnangangkha jisuba krengi borokta langkha jisunu subrai ni gosi mutangjaka jisunu bakhabai poitoklai Kaitor moklok ka hamangkha
padi goshilai mang tonglai siwana sengsani kiri mungkok sengsani wana mungkok sundru mungkok akok rong ta sasidi raba khandalari musti kiri iya bara shiri bo khondolari makharaba khandalari musti kiri. I plead the blood of Christ Jesus nen thika tharang lai tongnai rong saka sarso iya gulo nainai borong ni saka sarso borong ni nukhungo borong ni chakri wo business wo borong ni himtani wo borong ni decision wo uansuk ma wo borong ni pori thani srairokno tei Lord borong ni samung humungo ang ni thika thano sarso. Thank you Lord nang kathar kaham khlai mani bagai muthubjak lama phyogi mani bagai samung sayangi tamon nang sari mani bagai pocket books aw nang kuplong khlai mani bagai bank account books aw nang rang kuplong khlai mani bagai. Thank you Lord palma yang itu ngozarawo nang soi keplai no ya farmani bagai barong langmo. Thank you Lord thank you Lord thank you Lord hallelujah. Pari kitina seng siteng aso kolok phasing seng thanglaigra ang ngomor koinai mangke o video no share khlai di gobang ma message jagi tonglai tongo sengsaro soi kothoma kaham keplai no saimai nyani bagai abahai borong ni thani wo share khlai residi khna sideng bobo slaijak sideng bobo keplai ke tong thogai manai warik ke ma tong sideng padi hallelujah. Abahai borong ni langmo sing share khaira layan tebu kaitor mung kusukhulop jak sideng tebu keplai ke ya prishawi matangjak mo sokpai manba sideng sil takuk bukuro padi o video sing share khaira layan hallelujah. O shaka thandalari mosti kiri o raba shikiri makhandalari bokhoya rabasti kiri. Thank you Lord thank you Lord thank you Lord ozora kahman nang nil kok bai kuplong khlai mani bagai gabang ma bemar bai messenger gi tongnai rong nang phyogi mani bagai baka holong hayengjak rong no nang hamjak mong baka yafar mani bagai bujiangi tongnai rong nang bujir mani bagai theimongo klaijak rong no muthangjak mong yafar mani bagai bemaro klaijak rong no hamre mani bagai bigrao klaijak rong no ganang khlai mani bagai somsago klaijak rong no kathar khlai mani bagai kesamo tongnai rong no katal khlai mani bagai hambai surai nalo. The body of Christ of Nini Lord, this is your ministry. Hallelujah. Nengka bokrok subrai, jeng nini besak. Ni thani ya parolo, sakbedo giru lo. Use khlai nini mungkusubi bagai. Our life is yours, our family, and everything is yours, Lord. In Jesus' name, amen, amen, amen. Finding it in a sunung situng, jotona hambai. Announcement. December 1 tarik Kumlong Park time hangga 12ta The body of Christ kerengjak tei Kaitor kokbai slaijak itongnai abahai khoroksa seng jotoro geda ranglai nai mongsa sak samong kaham salanya bagiya sengje soi Kaitor nukhuni borok kha hallelujah sengje thansang kha Kristo tei a phunuk marino phunuk lainani bagai December 1 tarik time 12 o'clock 12ta thai hingga Kumlong Park. Be ready guys. Take a announcement. Regular Bible study manjak namu sungu WhatsApp group willingly keboy force class jaga willingly 9774518979 awani number or just bomung simi sei text clear di WhatsApp add clear jaknai nang the regular Bible study nang attend claim manai WhatsApp number 9774518979 hallelujah sini Kaitor belai kaham jani khibia ya kania tirpura haste tabuk jini Kaitor ya phausi tangai sing sakbe dogire mani bagai hallelujah o haste tirpura naikoli mani tong botam Jefferson submit kayo Kaitor thaniwo Kaitor samung khlai soitan gebeng jago khari mathang jini live Kaitor sing submit khlai ya jini nukhung ministry langma samung homung beba phari Kaitor submit khailai dofa
ha area district block bebak sing Kaitor thani submit khailai nijini nita to ni kaisa phano ani ingkangke nijima khlaio jepro Kaitor ni hino Kaitor khlaio because je thayo Kaitor yapri rubo samung khlaio aro te kebo against ang phaimanya kebo kebeng phaimanya amen so phari beba Kaitor thani sing submit khaina laya Kaitor kaham mini khairokma hamjakma paiflaya tina asung situng haina hai ang information review nai tomro khna live phaipina ke ang advance norokno notification roi ruwana post khlai ruwana okay baraka hambai